Belren News. Mafhungo. Rotshidzwa Maremba. Ndo livhuwa vhukuma zwa zwino ndi tshifhinga tsha mafhungo. Philisi dzine dza shumiswa nga vhathu u thivhela u aluwa nga u ṱavhanya dzi a huvhadza vhuluvhi. Ngudo ntswa yo wana uri u shumisa philisi dza desertinib na quercetin nga tshifhinga tshithihi zwi ṱahadza myelin, tshitsireledzi tsho khetheaho tsha nyuroni. U xelelwa nga myelin zwi nga livhisa kha thaidzo dza khangwa na u sa kona u tshimbila zwavhuḓi. Vhasedzulusi vho shumisa mawanwa a tsedzuluso yo itwaho kha mbevha. Ngudo yo gandiswaho kha Proceedings of the National Academy of Sciences yo rangwa phanḓa nga University ya Connecticut. Vhorasaintsi vha ri hu na u tsela fhasi ha tshivhalo tsha zwisusu na ṋotshi u mona na Europe. U ya nga ngudo yavho yo anḓadzwaho kha Journal of Applied Ecology, thaidzo i khou vhangwa nga u sa vha hone ha phukha khulwane kha mupo. Tsedzuluso i sumbedza uri phukha khulwane dzi fanaho na kholomo dzi na mushumo muhulwane wa uri hu vhe na ndinganyelo ya zwimela kha mupo. Ngudo yo rangwa phanḓa nga University of Southern Bohemia i wanalaho kha ḽa Czech Republic. A khou guma nga u rali mafhungo e nda vha farela one. Nṋe na vhone kha ri ṱangane mafhungoni tshifhingani tshiḓaho. Lwa miṅwaha I fhiraho fusumbe dzina ḽithihi fhedzi ndi ḽone ḽi bvaho phanḓa khou endedza vhadzulapo vha ḽa Afrika Tshipembe. Mulaudzi Transport Service ndi khamphani yavho ine ya vhaendedza u ya na u vhuya mishumoni nyendo dza kule na tsini hu tshi katela na u welekanya mikano ya mashango a tsini na Afrika Tshipembe. Ri vhaendedza vha swika hune vha khou ya vho tsireledzea. Arali vha tshi ṱoḓa u bva nga tshigwada u dzhenelela vhuṱambo vhufhio na vhufhio kha vha ri fhulufhele ngauri ri ḓo vha swikisa nga tshifhinga. Vha nga ri kwama kha nomboro dzi tevhelaho 083 227 0606. Mulaudzi Transport Service. No place is too far to reach. Zwino ri tshi khou amba vha nga vha sa ḓivhi uri masheleni a u tandulula thaidzo ine vha vha nayo vha ṱo a wana gai vha songo tsha ṱwa vha tshi renga nga ṱhoho lini. Belren Brands I hanefha tsini na vhone ri ḓo vha thusa u bva kha 500 u swika kha 4000 randa. Riṋe ri khou ṱoḓa tshiḽipi tsha muholo, khophi ya basa, 3 months bank statement na proof of residence. U bva afho tshelede I khou ṋamba ya dzheniswa nga murahu ha zwiminetse nyana. Kha vha rumele WhatsApp zwino 072 019 5843. Belren Brands ndi vha hadzimiswa masheleni vho ḓiṅwaliselaho. Are you a survivalist entrepreneur in the Vemba district? Belren Brands is here to back your hustle. Get a loan from just 500 rands up to 4,000 rands designed to grow your business. All you need is 6 months of bank statements, 6 months of sales records, your South African ID, and proof of residence. Apply today on WhatsApp 07201958843. Belren Brands, empowering entrepreneurs, building communities. Terms and conditions apply.